Reka mbasuhuze banywanyi b'Agaseke k'amakuru avugwa mu karere. Mbere yo gupfundura kuri uyu munsi reka mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko hari ibyago by'uko imirwano ishobora kwaduka hafi yatwo. Amerika mu itangazo ririho abaturage bayo yasohoye ku itariki ya 16 Nyakanga yagaragaje ko yakize Rubavu na Rusizi ku rwego rwa 4. Uru rwego ni rwo rwa nyuma kandi rwo hejuru Washington ikoresha ku bijyanye n'ingendo z'abaturage bayo mu mahanga. Amerika ivuga ko kuba Rusizi na Rubavu biherereye ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye muri Kongo Kinshasa bivuze ko amakimbirane ashobora kwaduka mu iki gihugu ashobora kugira ingaruka kuri utu turere twombi. Ikindi hafi yatwo hakaba hashize igihe kirekire yakoreye imitwe yitwaje intwaro yo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Igihugu kandi cyasabye abaturage bacyo kwirinda gukorera ingendo mu duce twegereye mu mupaka w'u Burundi. Mu bya Amerika yasabye abakozi ba guverinoma bakorera mu Rwanda harimo kugira Rubavu ni Rusizi ariko bafite uruhushya rwihariye. Abifuza gusura parike y'igihugu y'Ibirunga bo yabasabye kwitwaza uruhushya bahawe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gushize Ubwongereza no bwahaye abaturage babwo ubutumwa nka buriya mu gihe mu ntangiriro z'ukwezi Canada nayo yasabye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri turiya turere. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko iteganya guhererekanya imfungwa n'Imfungwa nk'imwe mu ngamba zirema icyizere hagati y'impande zombi. Iyi ni imwe mu ngingo zikubiye mu nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano n'amahoro impande zombi ziherutse gushyiraho umukono i Doha muri Qatar. Iyi ngingo kandi iri mu bintu 8 turasabye Leta ya Kinshasa kugira ngo impande zombi zizabashe kugera ku bwumvikane. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Jacques Shabani mu kiganiro y'itangazamakuru nyuma yo kuvidoha ivuze ko Leta na Imfungwa bizarekanya imfungwa zirimo abasirikare ba buri ruhande bafitwe n'urundi. Ati urugero turabizi ko dufite abasirikare ba FARDC yemwe na bamwe mu basivile bacu, impirimbanyi, abayobozi, abanyapolitiki ndetse n'abandi n'uburenganzira bwa muntu bafunzwe bamwe muri Kongo abandi hanze nko mu Rwanda. Iyi ishobora kuba ingingo yo kurekurwa kwabo ku mpande zombi. Yunzemo ati abandi bari hano mu maboko y'ubutabera bwa Kongo nabo barajyana n'ibibazo byose by'uturere twigaruriwe ndetse no gutaha kw'ingabo zigarurira utwo turere. Kugeza ubu F7 ivuga ko urutonde rw'abantu muri 700 bafunzwe bashinjwe gukora nayo rwashyikirije Qatar isaba ko barekurwa na Leta ya Kongo. Bagariye Kongo Kinshasa F7 bazasubira Doha muri Qatar mu minsi 8 iri imbere mu rwego rwo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Minisitiri Shabani ati mu minsi 8 abahagariye RDC na M23 bazasubira Doha niba byose bigenze neza amasezerano y'amahoro ashobora gusinywa mu mezi ari imbere. Yongera ati dutegereje gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'ihuriro M23 habayeho imishyikirano ku rwego rw'akarere ndetse n'umugabane wa Afurika yatumye hafatwa ibyemezo bimwe na bimwe ariko bitashoboye guhagarika neza amakimbirane ngo bitugeze ku guhagarika intambara. Minisitiri w'Umutekano yakomeje avuga ko ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka 30 muri Kongo cyasobanuwe neza kandi cyumvikana neza mu bijyanye n'abafatanyabikorwa batandukanye nk'uko iyi nkuru y'igitangazamakuru Media Kongo bivuga. Ati ibiganiro biri Doha ntabwo ari igikorwa cyihariye. Muri Werurwe Doha habaye inama hagati ya Perezida Kidi na Paul Kagame. Ibyo byakurikiwe muri Mata no gusinya itangazo hagati y'abahagarariye guverinoma ya Kongo n'ihuriro M23 nk'uko Minisitiri w'Intebe wungirije wa Kongo yabitangaje ngo hamwe n'itangazwa ry'amahame ubwunzi bwatumye impande zombi zishimangira icyifuzo cyo kwemeza ko ibyo biyemeje muri Mata bizubahirizwa. Jacques Shabani yavuze ko mu ntangiriro byari byiteganyijwe ko ingamba zo kubaka icyizere zizafatwa nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahame ariko ku bijyanye n'ibishoboka yagaragaje ko ngo ari imyitozo itoroshye yo gushyira mu bikorwa. Ati niyo mpamvu ubunzi bahisemo ko tubikora nk'irabe rusange rizashyiraho amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono vuba. Uyu mutegetsi yavuze ko azaba inama ikomeye y'impande 3 hagati ya HCR, Leta ya Kongo n'iy'u Rwanda kugira ngo baganire ikibazo cy'imicungire y'impunzi ku mpande zombi z'umupaka. Patrick Muya, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bya Kongo Kinshasa akaba n'umuvugizi w'ubutegetsi, yasabye abanyekongo gusoma neza ibikubiye mu masezerano mu buryo bwuzuye kandi bakabisobanurira abaturage. Uyu kandi yahamagariye abanyamakuru kugira uruhare rwabo byuzuye nk'ubutegetsi bwa kane no kwirinda gukwirakwiza ibivugwa n'umwanzi cyane cyane bitagenzuwe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Manatwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda akaba n'umuyobozi mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi NRM yatangaje ko hafashwe icyemezo cyo guta muri yombi abayobozi 8 b'iryo shyaka bashinjwa kwiba amajwi no guhimba ibyavuye mu matora y'ibanze. Mu itangazo rikaka yashyize hanze, Perezida Museveni yavuze ko abashaka inyungu zabo bwite barimo guharabika umurage w'ishyaka NRM ashimangira ko abagizemo uruhare bose bazakurikiranwa n'amategeko. Ati twatangiye gufata abakekwaho guhindura ibyavuye mu matora. Abamaze gufatwa baturuka mu turere twa Mayuge, Buyende, Kapuchoro, Paderi, Oyamu, Rwampara, Karenga na Mbarara. Perezida Museveni yasabye inzego z'umutekano gukomeza iperereza no gukurikirana abandi bose bafite abahura n'ibi bikorwa birimo ruswa, gutera ubwoba abatora no gukoresha amayeri mu guhindura urutonde rw'abagomba gutora. Yongeyeho ko hashyizweho komite y'abanyamategeko bakuru bazasuzuma ibirego n'ibibazo byagaragaye muri ayo matora y'ibanze. Ibi bibaye mu gihe hari impaka nyinshi zivuga muri NRM ku bijyanye n'akarengane mu matora, abo mu bakandida banze kwemera ibyayavuyemo
bavuga ko muri komite y'amatora harimo ruswa n'ivangura. Perezida Museveni yibukije ko indangagaciro z'intare mu zishingiye ku butwari, ukwitanga no gukunda igihugu bidakwiye gusenywa n'abashaka inyungu zabo bwite. Hagati abo bategetsi muri Uganda basabye abaturage batuye mu mujyi wa Kampala kwitoza kumenya koga bakazajya birwanaho mu gihe hateye imyuzure muri uyu mujyi ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Tariki ya 25 ukwezi kwa karindwi isi yose yizihiza umunsi wahariwe kurwanya kurohama. Abaturage mu mujyi wa Kampala bateguje ko bashobora kwibasirwa n'imyuzure isa yose, basabwa kumenya koga kuko ari bwo buryo bwizewe bwarokora abantu benshi. Mu bihe by'imvura ikomeye muri uyu mujyi usanga utari nyabagendwa, imyuzure yarengeye imihanda n'inyubako z'inzu. Abategetsi muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo muri Uganda bavuze ko nubwo leta iri gushaka gukora ibyo ishoboye byose ngo urwanye imyuzure muri uyu mujyi wa Kampala, igihe itarabona igisubizo kirambye abaturage bakwiye kumenya koga ngo batazatwarwa n'amazi. Imibare y'inzego z'ubutegetsi muri Uganda yerekana ko kurohama ari ikintu cyugarije igihugu ariko kitavugwa, kuko nibura buri munsi abantu 8 bapfa barohamye. Bivuze ko mu mwaka abanya-Uganda 3,000 bapfa barohamye. Akaba ariyo mpamvu rubanda igirwa inama yo kumenya koga. Akaya ndirimbo y'ikipe yo mu Rwanda ngo umwana utazi koga yewe murera, uruzi ruramujyanye yewe murera. Ronivuga ko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yibasirwa n'imyuzure kandi abantu bakahatikirira. Kuko uretse Covid, sida na malaria abandi bantu benshi bapfa abazira kurohama. Akaba ariyo mpamvu abanya-Uganda basabwa kumenya koga byanze bikunze. Hanyuma ari ku mugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Guhererekanya batangaje ko imfura y'Uruhamya Kayinirugaba yateye ikirenge mu kina winjira mu ngabo za Uganda. Jean bicije ku rubuga rwa X yatangaje ko Ruhamya nyuma yo kwinjira muri UPDF yahawe ipeti rya private rito kurusha yandi. Ruhamya Kayinirugaba w'imyaka 20 y'amavuko niwe mfura Jean Guhererekanya n'umugore we Charlotte Kayinirugaba yinjiye mu gisirikare atera ikirenge mu cyase cyo kimwe na basekuru barimo General Yoweri Kaguta Museveni na murumuna we General Salim Musare. Hari abasesenguye kukuza mu gisirikare kwa mwene Muhoozi Kayinirugaba nk'iturufu ubutegetsi bwa Perezida Museveni bukomeje gukoresha kugira ngo bugumane ubutegetsi, cyane ko abasirikare usanga bafite ijambo mu mitegekere yose y'igihugu, nk'uko Perezida Museveni yabigenje ubwo yayoboraga intambara y'inyeshyamba zamuhaye ubutegetsi mu 1946. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditswe ishyaka se muri Tanzania ryasabye abanyamuryango baryo kuba maso, cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'amakuru y'ibihuha. Iri shyaka rishinjwa kuniga ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Ryasabye abaturage kujya bayishoboza bakareba neza mu gihe hari ubutumwa bwatangajwe mu izina ry'ishyaka, cyane cyane muri iki gihe bitegura kujya mu matora y'umukuru w'igihugu. Iri shyaka amakuru aravuga ko rimaze iminsi ryamagana amakuru atangazwa bikavuga ko yaba ari ibihuha. Tariki ya 20 ku kwezi kwa karindwi hasakaye ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa buvuga ko iri shyaka ryaba rishaka kongera gushaka umukandida ku mwanya wa perezida agasimbura Samia Suluhu Hassan watanzwe ariko ntihagaragazwa impamvu yo kumuhindura. Iyi nkuru yiswe igihuha yasamiwe hejuru na bamwe mu Banyatanzania bakoresha imbuga nkoranyambaga, ahanini kuko yatangajwe nyuma y'uko iri shyaka risubitse inama nkuru y'ishyaka ku mpamvu zitasobanuye ziswe za politike. Iyi nama mu gihe cyose izabera amakuru yavuze ko izasiga yirukanye barimo Ambasaderi Humphrey Polepole uherutse kwegura kuri izi nshingano kubera ko igihugu gitegetswe nabi na Bishop Joseph Gwajima usanzwe ari depite unenga ubutegetsi. Harabona ko abagabo bashaka kwitegura neza ko bazatana intebe mukuru w'igihugu muri 2030. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manisiko Gatega ashaka guherutse kweguzwa ku mwanya wa vice perezida wa Kenya yatangaje ko ashaka kuzahagarira abarwanya ubutegetsi mu matora ari imbere ya perezida muri 2027 kuko afite ubushobozi bwo guhigika William Ruto bamwirukanishije kuri uyu mwanya kandi akaba afite icyizere n'abaturage. Gashagwa wagiye kumenyekanisha ishyaka ryo mu Banyakenya mu mujyi wa Boston muri Amerika yavuze ko akwiye uruje rw'abakeye ko polisi itazabasha kwemeranya ku mukandida perezida. Yavuze ko ari uzaba umukandida kandi afite amahirwe menshi yo kuba perezida wa Kenya 2027. Bwana Gashagwa yavuze ko abarwanya ubutegetsi bwa perezida William Ruto batarahita muza umukandida ku mwanya wa perezida. Uretse amakubitirana avuga ko baratangiye kuganira uburyo bazasangira ubutegetsi nyuma y'amatora. Uyu munyapolitiki yavuze ko buri ruhande ruri gukora ku ruhande rwarwo, ariko mu kwezi kwa 12 k'umwaka utaha hazaba inama ikomeye yo kureba ushobora kuba yabasha guhatana na perezida Ruto akaba ari wazajya inyuma, ariko ko yumva byanze bikunze ari ufite amahirwe kurenza abandi bantu. Bwana Gashagwa avuga ko afite ijambo rikomeye mu karere ka Mount Kenya kuko ari wahejeje amajwi perezida Ruto waje kumwihinduka imbere y'Abanyakenya muri Amerika. Gashagwa yavuze ko yakoranije abantu miliyoni 4 muri Mount Kenya bakimika perezida William Ruto ubagiye guhagurutsa miliyoni 8 zikabumwambura. Ijambo ryatumye abaraho bose bamuha urufaya rw'amaki. Abanyapolitiki baribwa kuba ba perezida muri Kenya bari kumwe na Gashagwa barimo Kalonzo Musyoka wigeze kuba vice perezida, Marita Karua minisitiri w'ubucamanza, Fred Matiang'i wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, naho Kiyaho Mutata hoze ari guverineri w'intara. Naho mu Burundi umusore w'umuseriveri wo mu kabari yapfuye nyuma y'iminsi birakubiswe bikabije n'abapolisi babiri n'umucamanza. Ibyago byabaye tariki ya 16 ukwezi kwa karindwi muri komini Tangara mu ntara y'Ubutanyerera mu majyaruguru y'u Burundi. Abakozi 3 ba leta bataye muri yombi bafungiwe ahitwa Ngozi. Abatanga bamwe benshi bavuze ko ibyabereye muri restaurant aho Donatien Nduwimana yakoraga akazi ko guseriva. Umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa Tangara
batarishimiye serivisi yawe ndetse no kuri isanya yagaburiho imeze, bivuga ko yatangiye gutimbagura umusore ku buryo bukabije. Nyuma ngo uhamagaye abapolisi babiri kugira ngo batabare bifatanye nayo gukubita umukozi wa resitora. Donatien Uwimana ahise ajyanwa mu bitaro bya Ngozi apfa ku itariki ya 18 Nyakanga azize ibikomere nk'uko ikinyamakuru SOS Mineke yabyanditse. Ubushinjacyaha bwategetse guta muri yombi abo bantu batatu bakekwaho icyaha bafungiwe muri gereza ya Ngozi ubu mu rakorwaho iperereza. Hanze mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye gitegereje kiri umugambi wo gusenya Burundi Israel. Mu kiganiro Minisitiri Abbas yagiranye n'igitangazamakuru Fox News ku wa mbere, yavuze ko batigeze biba muri politiki ya Iran ko basiba Israel ku ikarita y'isi. Yavuze ko nubwo bimeze gutya ariko Iran izakomeza gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye ukuboko kwa Palestine. Ati twemera ko iyi mitwe y'Hamas, Hezbollah n'Abahudi barwanira impamvu yumvikana, twabashyigikiye haba mu buryo bwa politiki n'ubundi. Uyu mudiplomate yavuze ko Amerika yahaye intwaro Israel kugira ngo yice abaturage ba Palestine. Minisitiri Araghchi atangaje nyuma y'igihe gito intambara igihugu cyari gihanganye na Israel irangiye bigizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel ishinja n'ibindi bihugu bigendera ku mahame ya Kisilamu umugambi mubi wo gushaka kwisiba ku ikarita y'isi, nubwo uvuga ko bitazashoboka. Naho Ubwongereza, Ubufaransa, Canada n'Ubutaliyani n'ibindi bihugu 21 byo mu burengerazuba bw'isi byamaganye ibitero by'ingabo za Israel ku basivili batuye mu gace ka Gaza, bizisaba kubihagarika. Ibihugu byasohoye itangazo ryamagana ibitero nyuma y'umutwe witwaje intwaro wa Hamas ushinje kwica abasivili barenga 60 ku itariki 20 Nyakanga ubwo bari bategereje imodoka zikoreye imfashanyo. Byasobanuye ko abasivili barenga 800 bamaze kwicwa mu gihe baba bategereje imfashanyo. Byibutse Leta ya Israel ko igomba kubahiriza itegeko mpuzamahanga rigenga ubutabazi. Biteye ubwoba ko Abanyapalestine barenga 800 bishwe mu gihe bari bategereje imfashanyo. Kwanga kwa Leta ya Israel ko abasivili babona imfashanyo si ibyo kwihanganirwa. Israel igomba kubahiriza itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Israel yatangaje ko ibikubiye mu itangazo ry'ibyo bihugu bihabanye n'ukuri kandi ko ari ubutumwa bushyigikiye Hamas, umutwe ushinja kugerageza kudubya ibiganiro biganisha guhagarika imirwano. Igisirikare cya Israel cyo cyemeye ku itariki 20 Nyakanga abasirikare bacyo barashe amasasu menshi yo kuburira abo baturage babarirwaga mu bihumbi ubwo babonaga ko bashobora kugirirwa nabi. Gusa n'icyemera umwe w'abapfuye nubwo cyo kitatangaje uwo cyemera. Ibihugu kandi byasabye Hamas kurekura bwangu kandi nta mananiza imbohe 50 z'Abisirayeli zifite kuva mu kwakira kwa 2023, bishimangira ko guhagarika imirwano byatuma byizera ko ibyo bizashoboka. Ububabare bw'abatuye muri Gaza nabwo bugahagarara.